Nam res kul, tako da zdaj ti bom tako povedal. Če boš nucal kaj od obsejšnja, smo ti na voljo. Skaterke in skaterji, dobrodošli v premierni projekciji novega Obsession videa Smiristo! Kristofer Kan, Vitja Težak Teški, Gregor Kupič, Kuzma, Ajdin Zafirović, Robert Perko, Mika Miklavčič, Tadej Skrbiš, Nik Pušnik, Nejc Mrak, Luka Bizjak in pa seveda hvala za polske Kati Pokoren in pa en big respect in velik glasen krik navdušenja za režiserja filma Mitja Legat.